Yo menang sakone. Saya nggak ikut rutok Muhammad. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, go lagu tersajana lemes, tersajana bengal, thank you. Bengal gelek ning atas panggung, sabab napa senine ka berek. Cuman berek nanggung beban ning dalam pikiran. Ya, yuk sabak lumampai pon. Sesi kedua. Sik. Jadi kadojo boleh, me beri tanya kadojo, iya orang koyungan. Mari kolek nah. Lauk lah mari kali kadojo yo. Me boleh beri boleh. Me tak lupa orangnya. Dojo mari terjungan pulang. Kale kalau ayo. Serenata ada beri kalau. Serenata ada beri paguna sandekap. Ayah, ayah apa? Ayo kadojo boleh. Dekian tak kena tak nyaranyi orang sudah dijadikan lawan. Are si sapisan mula bareng pukun kak. Mare. Yana si Hamid malam mah ngucap. Tikel setika san kita usah san lakuna san. Yana si Hamid. Gua napa aja ano si tika ni gua perak mosa anggun wiane panari tak telok. Tika ni gua berarti abik na 300. Cek lebih boleh cak nase pisan lagi. Si pisan bini bunuh gejunga. Sana tau ngesakian niat. Siapa sih ngijung? Hamid. Ngijam Mik. Bojo anu ceng ngesakian. Major. Apa nama Major? Saya teguh siapa Mik. Nah. Saya jadi ya. Engkau. Dia suruh majar kan kau pun Majar met, ceng bareng ngesakian niat. Najo kajo. Berian napisan na norok kia. Thank you. Malam makan saya nanteng majar gelu. Iya. Saatnya suruh majar boleh. Malam Mama Tuan Hamid abri korbian bisa abri. Ngijam Mami kan? Nikah. Yuk marah. Ngijung nggak bareng mau nasi perak mamaca ya. Ngesaki niat, jangan niat. Terus mimpi ular. Beri ayak talu kan? Ayak talu. Tina po buta kalau petang ku siapa dengar rekam toron. Kudu ngajas saking po busak ke mata kakong. Sik. Lulu. Selamat datang dekat Soneta Nono Tang Batang Laut sergap Raja Wali Abdur Suit si dari mata nair baru. Saksi aki kicunga perengaki. Abangan tanah minta tonton. Ya tepat. Ami banyak orang ngabese. Tepat. Soal otang sekarekong Sulistiana Sari Pak benemak manter beresekina anak bule serati. Manter beresek ambuti kaja aja Jojo mun sanonto bulatani bese tani bes ada sakale pokok tak paju ambuti kana jajan nak sulis ambuti kaja ajalanan mun sanonto tika pon andi laki ambuti kaja ajalanan nak sulis ambuti kaja ajalanan Sulistiana Sari mun satika pon andi lake kina Sulistiana Rati belum kan mari lah net deh boleh ya korang jangan ngijunga boleh pak ngijunga boleh korang aminnya aibu nanang kana mun atana ngangkuy oli abo eka kana dorong masih ngabu lekatika sega dua mun andi anak nak kulakuna nang keaki pole indah pamili serati Arya saya ngasaku meskipun barulah ada ya Arya tarik tanawa katarate pajikaran seratin manong orto sawit ke pasar leta
Aduh, atelah sana ukur sana Hamid. Yuk kacau. Lalake akalarkaran Sulistiana Sari keng tak gendeng pada Ahmad Pawai. Iya tepak-tepak. Mangga pisan jambu. Lalake akalarkaran si gendeng keng tak gendeng pada Ahmad Pawaid Ansori. Ahmad Pawaid Ansori. Kena mau nadam jadi kali pun saya. Mari met, itu nggak boleh met. Ambo gelu. Ambo. Mari ya net ya. Hah? Andi lalakon. Aku wak bedereng mate ahwiyani. Aduh ini mau rabos pereng-pereng kene. Soroko wat rasana ate ahwiyani. Abas tongking ati kale laju akenyi. Seria. Arua. Tertan Hamid. Gabes tongking ahwiyani. Ate seratin. Abas tongking ati kale laju akenyi. Wak mesna jual ti maksiat. Bu remet sekar pelian le keting koning malate bote marahin pangarep kula tak sakalian le teruninga apang ki Mara antara gigi kayak pun baru udah remah Hamid jadi ya. Mosa. Mare se Kak Ahmed pon niku ki. Ayo antara gigi nyara kip copai. Kula sabak kela nabisan gelo. Kian mesaku, dek mari lah yuk. Mari apa Hamid? Pangapora kaula. Anjak ke teh pangapora atas nama Kak Hayat Ibu Nahwati pisan laki iya cong iya cong tak andi panyombeng napa Kak Hamid pera akompol parcoma akompol parcoma semul je beda salam dari Tuhan Hamid tak butuh kaula ka panyompenga butuh ka kompola apisan orang tak andi tak ki ayune tersambar ternang kemana tak di papel amin ampun mare dudu ngesaaki niat arwah Hamid ayana sulis mamana sulis Suspiati neko rifnawi Kak Adem pon along bolong Pak Abel Ali pesena kene kok esonor ahyune bule berbis nayu anti maksiat kadenya tersapere ternang kemana si perak kaula aku wah eketen di mesnayo Pak kali pun medo iya pisan nagari pisan laki tak perlu kapanyumpenge parlo king cek kena kumpul pun pada punge mon pera polong nyabut beri ya anak tadi pun eker panganat tanah pisen tetira rasa jempar bunga tada pada pisen
lebot berat Bakale pun mito Juken asyuti Nyonya beda sekirem beda lebot beria Entarnya rela ke atas panggung Aduh duduh Nyonya Mariam yuk Ruwa aling Mona marengirim Mona marengirim Angin Ada bolong cara nikah tak kuat bunga Bakale pun saiden Tak ngati ngengelen Bakale pun iis mata demohka Bakale pun mata tero anu polongan Bakale pun iis Deom masih ini Rui sekarja tahun datang ini Habisan orang tak andi tak engki Suyanto. tak lalak banhir Kak ento kaula tada etambi ka adem. Keng terona kaula ngabese anak pangantan. Keng terona ngabese anak pangantan Pak kalipun suspeto. bila cara nikah cetak kuat bunga ada majam pada di ruarina Nego adem pada adem pun ajar jejer pun ajar jejer aduh bungana aduh duduk bek sisa pisang ruang hiburan nah indah family 45 Ramayana sumber emas seego cak nego apa saja Pak Apel Ali Rinawi ahyune nego pun pada beda Wak Ismail Jeria Yanto The apa Nyonya Lucy Ismail ngirim dari Bebe Nape boleh Pak kalipun mento Nego pun pada beda Nyonya na samper teke nego pun pada ngirim Wak Hamid Supir Wak Ben Pak Saidina Bila ayat eko cak pisan Mikir sanun topon Adem ajem Ben Nyonya Mariam saja cerai adik tuku kesana kiri tantona cek bunga nase sapolo tantona pon norok jempol Pak kalibun mito ngirim libelian Ismail ka adem Tretan Yanto Aniko cuken pada ngirim Ramayana Ikan niat le Kikaresa tau Nekok sano to anggur Pon teka ongku arwah sanuto cuken rina wih lepolona ka amin pada ngumpaki Cik-cik pada bunga doa Sisa taretan penguat Amin Arwah pada Pada asal Nyonya Naka Atim Nyonya Mariam pada
Larong kuat sejen jerek beli iya menit toko kesana tiga Sidoarjo apa Bu Arianto pon pada ngirem ka adem Riknawi pon pada bede ada di pipada pisan Najeriya Neko iis pesena esolor Ahwiyani Pak Kalebun iis Aniko nape pole Pak Kalebun mitole Sanon topon pada ngirem ruang pisan dari topotela aing telur hayat nu apel aliduh wah orang tolong ajaran nu motor Seeka niat beri molajat aku bola kadayat jet aku cie Seeka rekom beri mula sesabola ka atom Karjana tatak kerjana takut tak teka Neko ka adem Nyonya Maria oh Pak Khalid Meto neko Esena esor Aniko pada ngirim ayu Torjukin dari pihak pisan laki lastare lepas dari tanggung jawab teti tenang tak kira-kira nak boleh karese adugung doa dari Indah Family Pak Lemak Torjukin sarang Ramayana rekod tor sumber emas angling darmahu yani anggun ya bator sakalangkong tercetia judu baris pitun ya wal akhirah